Neka vaš vrt bude u skladu sa prirodom. Permakulturan uzgoj ili permamodel gredice. U principu radi se o malčiranju, to jeste imitiramo šumu. Za uslojavanje koristimo stabljike biljaka koje su završile svoju vegetaciju i stigla je jesen. Redamo prvo sloj kavastog materijala koji će nam dati prozračnost. Zatim sve što pokupimo iz vrta od lišća redamo preko toga. Posipati možete i samo drveni luk preko toga. Zatim, ukoliko imate stajnjak, također posipate preko gredice i tako pravite slojeve. Slama ili sijeno također se koriste za malčiranje ukoliko to imate. Gredice treba da su široke najmanje 1 metar, a visinu gledajte da ide do 40 cm u vis jer će se poslije, kao što vidite, sa snijegom i kišom slijegati. Vrt nam je čista permamodel gredica